NDPS मामला bai Pierbari Thana Police ni yagrom jaka khorongnoi Karak salopor no salchibe hangkor dorbanogo tisa jaka Bironia Rasnagar Pierbari Thana Police salbromno kefek mani nair tumungo ongkhore kefek mani marmani hai kefek mani banya kharne nombo romi tongo Laitane 14 May Salmari Police te BSF ni kathajak nair tumungbai Rasnagar Pierbari Thana bai khobjak batise mokpora amtini aigugo mokni nogo nair tumungo ongkhore Thamchi sherni Siddiq Ran Romkha Pheba Police Family Termanei Nokni Khari Thangka Yagolo Huijakok Mani Bisingti Krak Salni Pongo Pierbari Thanani Police Bobanipura Amtini Khungsa Pini Kisingi Nogo Aigugo Mokno Romoi Pierbari Thanao Tui Phaika Yagolo Krak Salni Diporo Bironia Salchibe Hangko Dorban Nogo Bono Tisajaka Kubuni Bakago Laithanai 21 May BSF ni Yago Bangladesh Ha Arigo Yamse Himru Tomani Poitosaya Angwe Ramzaka Imam Hussein Mungay Khoroksano Simon ka Imam Hussein Nok Salisa 14 gram Amtayo Nairi Tugui Bin Thani Shedok Siddiq Ran Mankha BSF Rok Imam Hussein no Romoy Pierbari Thana Police Thani Yapri Dekha Pierbari Thanao Imam Hussein Kebengay NDPS Mamlate Raida Setike Hapaimani Mamlanti Romkha 21 May Salmario Bono Dormanago Tisha Zaponi Yaglo Saltini Riman Sanai Hainu Haik Krak Salo Imam Hussein no Salchibe Hangko Dorbanogo Tisha Jaka